Nginibingelela mphinde nginamukele kweza namuhla izithi isililo kwesifazane okhala ngenkohlakalo ngendaba yezindlu zoxhaso phecelezi ama-RDP. Ngeke phela. Sikugile umntana wami wena 2 years mangibhalisana namhlanje na 35 years my first born. 35 years today. Kanti la kwenziwani la? Yini lento eniyenza la? Nidla imali la niyahwabanisa. Yabona nina bamama nani bobaba. Musani ukulungela lani labantu lapha. Musani ukulungela ayikho nogithimanise ninqomi kimi nyo fa abantwana bangaswela ngizindlu. Nazi ihlela amaZimbabwe ama-Nigerian all over the world. Has cartel. Ngithengisiwe kathi indlu yami ngizoyithola so right ukusendise wonke amaphepha. Ngahlala ngalinda namhlanje kuthiwa hamba. Futhi ngilokho ngibuya la ngibuye ngize ngife ngene ethuneni. Ngiyaphila mama. Ngiyabonga khuluma gogo. Siye ofisini. Asambe. Ngiyayifuna mina indlu eyami ngiyayifuna. My house, I want my house now. Agcwala amakwerekwere izindlu lapha. Hawu. Khona lo bhuti osidudla lo mnyande kaSimenzela. Wayefuna ukungithengisela indlu ngathi awubheke. Uphi lo sidudla lo bekasebenza kulela office elingalo omkhulu lo. Kunjani nta? Siyaphila mama. Yona ngeke ngikhathele. Ngihlala eForce lo. Ubhaliseni 96 mama. u-approved. Nga-approve dala yeze ngiyazi ngaloko ngibekezela. Ngibekezela. Yazi abantu base-Force lo ne? eKatlehong, Thokoza and Pambridge we absorbing them. Sibathatha sibayisa ePambridge. Yeah. Uyakwazi lokho? Ngiyakwazi. I think une-testimony ukuthi abanye from Force Lora sibangenile ePambridge. Yes, I know. Amen. Bengicela ukuthi uyehlise umoya ngoba bayabona ukuthi iPambridge iyasafara ne. So they will try to find out basakhuluma nomasipala ne ukuthi bangathatha abantu laba engathi they are already approved nedala babayisa kuzinye indawo since when the project yabo isafara. Yabo. So busy. Mabasho ukuthi azikho siyekele sihlale phansi siqashe size siyofa. Pambridge beyisa kahle. Beyithatha labathathelwe izindlu eEden Park. Ithatha abantu laba base-Force Loras ne bagcina bastopa because they invaded even abangazi bePambridge bahleli nama-approval sithando sami loku-invade abantu laba ngathi they don't have approval bazingenela and abanye bazosebenzisa namagama wethu lekhona lapha bathi sifake ngabantu base-housing. We can't let someone to invade indlu kusasa uzoqosha umsebenzi ngento engekho bayi-3 ngibaziyo ababathengisela izindlu from here out. Yes. Yes. Ngingahambisa ngithi naba mamela ngomuntu wala ehouse. Yebo gogo ngikhuluma ngento engiyazi. Abantu balaka amagwala benzani mishusha phansi abayenzi bayasaba ngoba baxoshwa ngoba bayenza. Angazi anginayo le ubufakazi lo mara mabakuthola mama uphela ngomsebenzi. Kodwa bese bakwenzile. Ezilobhuti engikhuluma ngaye naye angisamboni or bam-dispute kwenye indawo or uqoshiwe. Bekazithengisa naye wangitshela ukuthi saphumela ngaphandle. Wathi 35,000 angangifaka. So uyayibona indawo ePambridge. So yehlisa moya mawufika lapha bakusayinisele iphepha manje. Nothing. Bathi ngihamba. Mara ukhona kule i-system. Ngikhona. Bowuchekela ngobani manje? Ngicela lo yasisiwe ngale wesidudla ngithumela bangitshela baba bathi ayikhona ku-system. Kunini ngikwe-system? Uku-system kubantu laba engathi they are already approved. Abangitshela next. Already approved makabakhulumi ukuthi bathi hayi sisehamba ke sesiqedile. Mama noma mangathi bangakunika indlu kusasa bazoba bakucamela manga because lapha besinisa khona ePambridge bayi-invade yakwazi ukuthi bayazi ukuthela bakha ama-machines. Kunenye group yale lokushini angazi babuya kuliphi lokishi bahamba bakhomba abantu asoze siba approach abahamba baparticipate wena ngenela. So kusayenzwe i-court order ukuthi labantu ba-evictiwe and mayibuya nawo bayayi-oppose banama-lawyer wabo wokudelaya izinto yabo but as long as you are approved bazobona i-plan
but angisoze ngikuthembisa ukuthi nini makasithando sami ngiya-understand makasikwazile ukubekezela for the whole year for the whole years iminyaka ngithi i-first born yami ikhona namhlanje yona kumele izosibhalisela i-RTP ngiyoqasha kuze kube nini siyaxolisa yasithatha ngiyaqasha kuze kube kube at least khona umuntu othi bamba ngena nayo lithi imali bengizoyithenga hayi lokho noma bazoba ukudlela imali ephambili nalutho dala basazobona iplan ngabantu beCatorus wena iCatorus mamela bathe eSky City ba-invading mamela gogo bekune okay ngiya-understand nje ukuyi-explain kukhona ugogo la wesangoma ne kukhona uboots wayesebenza la odakhe nganginawo amagama wabo ukuthi ifoni yami le isela amagama wabo bangenzela yonke into bathi yazini gogo ngoba sinzwelwe na uyisangoma kaso ngeke ukhona ukuyena kulama flats mina inamba le ye flat yala elo yaphuma mangithi ngiyayichecka hayibo nayi i-stand number sami okay fine ithuleke kwakhuluma indaba zokuthi yabo 96 basho bathi ngithi makana si approve you okay ngahlala ke ngalinda ngabekezela ke lo mbekezelo esikubekezelayo la onganampumelelo onganazini gogo ngibhlungu bangisanisa amaphepha amaningi bathi mama wena approve akudala bangisanisa amaphepha nelinye li blue bathi ini bahamba be photocopy ini kwasho kacima bathi sizokubiza makungena sokuqala sifaka ama disability then nawo uzongena kuleyo party leyo is which year is 3 years back. 2 years back ngoba ngibekulo 20 baqale ku-invade yazi na it was February bakuqala serious invasion 2023 up until today manje sithanda sami ngiyabonga ukuthi uyangi-explainela laba bangase bathi hamba ke asifani senze njani nakuse senze njani ngoba ngisitshe ukuthi namhlanje ngiyophuma nesikhiya sami today bazonibonela iplan but wena indaba ye-flat mntakababa angithi abantu laba engathi bafuna izinto they are in demand like they are like kune-queue enye yokuthi ayicontroleki and siyadimanda nama sengiyayifuna ngokudimanda manje indlu yami ama-flat bawenzela ama-rights apho bawenzela ukuthi wonke umuntu aba-accommodated yabo and then yeah ukuthi wonke umuntu athola wonke umuntu athola ngoba i-rise up lesithi lapho kumele ukuhlala indlu yakho eyi-1 uhlala abantu bayi-5 maybe to the 5th floor sicolisela ubogogo nje sibangakwadi yo gogo mala kubuhlungu I know I understand njengomzali abantu yazi ukuqashwa kumnandi but ngalesikhathi mawususebenza uphatha amaphepha uphatha ama-computer uvele uthi okay bye bye yo ungazi bakutshela ukuthi uhamba uyabuya uhlala ini yo gogo lento yangibulala ngizamile ukubekezela lo nyaka ophelile nalo nyaka loyana wadlula ngathi singibekezele ngeke ngiphumulele housing ne-approval dala ima ngikutshela ngoba bakhuluma ngawo manje ngazi ukuthi mara mamela ngikutshela kunabantu laba engathi bashona uthola ukuthi ubhase 1996 no-approval abantwana bakaba-benefit at least laba babakokota bazothi nasi isibesa usisi wami washona approve indlu yakhe azangayithola uzoyithola ayithola kuphi follow up ushonile mamela une-approval abantwana bakho abantwana bakhe bagcine sebahamba nabo sebahlala namadoda mamela makuze oyi-1 sibona or uthane le-certificate sakasisi igama namina ngizongani gogo uthi ngikutshele indlu yakhe iphumile unayo inayo ihlala omunye umuntu that's why you want to solve the Sky City ne no not la lewe ngestress khona Orange Farm Orange Farm akusiyethu makababhalisa la ngithi yena but mara mayiphumele Orange Farm yeah ifuna umasipala waseVali kube uye akuthi yena bantwana bakhe bayela ngoba abantwana bakhe nalo sisi akuyi-happy letter lengathi uyisayinile sizochecka nala ngakucheckela ama-payments ngibona ukuthi ama-payments wakhona under igama lakhe and yena ngazange athole i-happy letter then we try to find out ukuthi why umuntu lowana but lokhu kufuna i-office yase-Orange Farm why ahlala lapho allocate ngobani then they take it from there but from this side I can check uthi kunama-payments la wenziwe i-happy letter bamenzele yona ayisayina na iyakhomba ku-system azange asayine niksi yagcina ahleli lapha standing then I will highlight ukuthi ye-ofisini ubanika le story this approve yakuthi u-approved but angazange allocate nge-office because yithi izothi happy letter not stipulated
Stipulate and stipulate. Umntoke awuzingi. Yo, hayi abantu abamnyama wayengabuya amabhunu. Wayengabuya amabhunu. Makubuya amabhunu asi abuse ke kungcono maka ayasicabangela. Bantu bakithi niyasizonda. My firstborn is 35 years now. Ayinakhaya. Kusaqala kusabhaliswa lama RDP waqala ngathi. Kusaqala ukubhaliswa ukuthi ama RDP. Yaqala ngathi umntana mana 2 months. Ngayigijima iJoburg, ngagijima iAlbertini, ngihambe ngiyothwasa, ngibuye, ngihlale phansi, ngihlale, ngirelaxe, ngiphumule, Asiyokuliya sisi ngicela ungitshela wena banginika le ID uthi mathi ngihamba uthi ngenze njani sengizwile Ungamlandi mame. menzeni Mame, yeke. Zokhuluma naye. Yazini mofike endaweni noma ungatholanga into loyifuna idala kumele ukwazi ukukhuluma nabantu noma iclient angathola isikhiya. Yes, But umele athola a proper explanation. I exactly. will make a meeting now within 1 hour. Ngizoba nginako kodwa. Check my number. My name is Wongani. Ngiyawazi isikhathini esiningi vele nenhlizwe esovele wena usoft ulungile uyakwazi ukuphatha abantu ngiyakwazi from dala awusumuntu amanje from dala bengigijima la ngokuthola futhi bosebenzela kulama office angale isikhathini esiningi Ngizokhuluma naye. Umuntu noma ngatholanga into lengathi uyizele but to talk nicely with somebody. I understand mama Ukuthi kwenzakala yini umtshela ukuthi what is happening and what we are trying to do now to help them. Noma ngathi awuhambi nesikhiya, just a proper explanation. ezwakalayo yazi ukuthi okay yabona laba ngagcina ngabo shem banginikeza into engathi inesindo ezwakala ngathi yazini ngoba at least khona into ethembisayo uthi ngibekezele yabona umuntu ozokushaya ngeID yathi ayikho sewucedile babayi hayibo ngicedeni uthi le baba lo makamcheckele ku system uthi ngikona baba yamtshutha ukhona 0 bani namba ngithi ya uyamtshe uthi usho ukuthi uyabona that yini abantu bokuqala bolawe ngathi bazona uplifter from Cancerous. ngithi manje ngiyabuyela ngisisi uthi hayi kuphelile babayi ha ngekuhlanye ke wena ungazi kwenzakalani angakunikeza report back esimuthe ezwakalayo hayi man hayi ngiyabonga sithando sami ukuthi nje ngoba uwena kuba suwena kube nje ngiyahlangana manje ngithisha lwama security ngaphandle but lento le ngizoyihambisa ngizoyihambisa sidala sizokhuluma sisonke then I will give you inamba yakho ngizoyithola kuyena ne ngicela uyithathe ngingakunikeza ngithi uzongiphethe inkani mamela before uyabona mababhizi basebenza nami ngivule i-laptop yonke imisebenzi yabo ngiyayithola ngiyayithola and then umele angitshele ukuthi yena ungubani umele anginikeza yonke imininingwane yakho I understand even if awutholanga lokufuna but a proper explanation is needed. Okay sithanda sami ngithanda umusa wakho ngithanda ukunaka umuntu omnyama bantu basekhaya hayi kabi sorry ukunikhiphe efonini lento le iyahamba lento le iyatrenda lento ngiyayihambisa le sikhathele bafethu yabona nangusisi yabona lo sisi lo ngiyamkhipha eceleni ngoba uyakwazi ukuthi ahandlishe umuntu abe right yabona abanye bazenza ikhuluza la babhiza thengisa izindlu zethu leko phambili kubo bani bani kulamakwere lapha ya kulamakwere lapha ya ayigijima ithi TikTok makamu yonke indawo thina sihlaleke siloko sincenga yeboke iyahamba ngiyayitrendisa and iyahamba le ngu-TikTok vele iyahamba ngiyabonga sithandwa sami nigijimiseni bafethu hallo mama ngendlela eright nathi sobaphinda wona la usoqale khona masikhale khathele kayizini baba yini nisana ukuthothobala ezendlu lezindlu fonani indlela yokuthi indlu yakho makuthiwa umuntu bakunikeza i-ID athi okay babayi usho uthini hayi sorry baba yini uthi nje lo mama lo sekangenzile wangehlisa kuhle ukubekezela sibekezeni maka sekufika la ngasafuni khona mntanami sekazwini abazukulu usakana 35 years ngayibhalisa 96 indlu hayibo papa yini angisabi baba yini
zontrendisa ne